Ya, oke baik pemirsa Sanggala TV, selamat berjumpa kembali. Oke, selamat pagi dari Bone, Liatung Matalo, Kecamatan Sanggala Utara. Ya, hari ini kita pindah tempat lagi. Jadi hari ini kita akan meliput upacara Rambu Solo almarhum JB Rantai Buming di Bone, Liatung Matalo, Kecamatan Sanggala Utara. Kita spill pemandangan dulu. Aduh, sorry nanti ayana kan lagi iya perlu berat lah. Oke, ini saya berada di pintu masuk upacara di pelataran. Di atas sana sudah terlihat pintu gerbang. Kita langsung saja. Aduh, lagi flu ini. Oke, ini dia pintu gerbangnya. Good morning. Oke, good morning juga. Ya, ini di atas. Ada gadis-gadis. Sudah kelihatan tempat upacara Rambu Solo. Sini tempat pos tempat mendaftar para tamu yang hadir baru pagi kita. Demi batu saya bos. Oke, upload. Sama yang sumpit na naloma ma. Kay Pak John. Masalahnya babisin mo ini. Iya, kan memang. Daw pa na ako noki. Mika sama-sama yung minit ko. Oh, nanti. Mbak Lina lagi. Iya, daw pa naman John. Di ko mana, biyahin kami sa baila. Oke. Mbak Lina terlalu sibuk ini dalam. Secara langsung dekat tuh. Iyalah. Guys. Adakah 100? Adakah 100? Buka masker mukanya. Ya, buka masker tanda kamu tuh. Nggak tahu ya orang itu mata aku saja lihat nggak tahu. Masa? Iya. Lin. Ujian pembayaran. Tumbay. Anak isap ko. Iya. Ano ya sa medro ko, papaya di kami bata. Tulisan tadi teh. Yo, Papa. papaya di kami bata. Kan baru. Bapak Eli. Yo, kami bata. Dan nom ini teh. Aku. Oh iya. Lanjut ke Pak Eli Baatan. Sudah. anjir. Masker mati sama. Mulu kalian
Ada bunga ditoke dengan apa kayaknya potong bokok. Dilarang buang sampah di sekitar lokasi ini, buanglah sampah pada tempat yang disediakan. Himbauan papan bicara. Oke, nah itu ada bokok di bawah. Tanaman ada patok, sering ada patok. Pasal dia, patok itu kembali karena itu, ramu rampangan. Bisa dipatok loh, Yo, ramu rampangan. Keadaan di lokasi sudah banyak. Patok rindu ya. Awas. Ya, pemarang ada amu ya dia. Oh, melok yo. Yo, betul. Ya. Oke, nomor siapa? Dah apa dulu tu kan? Yang orang beri pak kami, sudah dalam titik, saya masih kalau tu. Yang nama kabar kau ini, kami kami ni pak, pada aku kena tak tahu tu dia nama itu. Kalau penalti kata dia, orang titik. Yo, nanti tanggal bel, soalnya sudah menindi. Tadi nama tu balik pasang kini tindanya nama ini. Kamu kami di Karonto. Orang kami itu salah mau, orang kami mengatakan, tapi kalau yang betul, iya, mana lo? Dari teman bisa.
penerimaan tamu. Wow, dikoreksi ya. Keren. Iya, kabel satu. Ini mantap. Cara kaya. Oh, talo ka lamin ulit. Wah, Iya. Allah kam toronan dek bisa mi majirat-jirat sedikit makambang untuk kajusin dah. Ya ko siya turungan ko sa lanasang. Saya tinong kini tunui. Layong orang kabalakal lain kira kado sama. Sabak tarampak apa ngasih mandu ele keranti dinin tunui tinong ata. Na tarampak. Oh ya malam ini tiro tak betunan nalan. Ranti kaluan na tarampak. Oh jadi yung kabalakal lain dete dinin tunui sama. Oh. Ngalaman mga saya may tulun na. Karena ada teme komusi itu nanti orang bisa kalau ditayong ditadukan itu. Ya. Ya minum kasih atur kok. Balik ke mana? Orang di pondok dulu.
Weh, main mana? Lama yang dah ketemu. Tapi orang kode Tira indok na. barang baka di Pemaluangan si Mendrak Ketelubak di Betandung Kalanaran Ini Ome, sana lagi Ome. kumaka makambang mate rarabuko laming kara apa rokote patiran sangka lante Allah tatemo nalako kita mintu terutama Arabu anak-anak yang pemusuhnya kenakan terlalalong siya mintu ko sila ito para anak pola kain di na simpulong hindi na papanganan susiduga lako kita mintu seksi tapang tanjor mo ito inang tuhura di natutung lako kabeta simis-umisa ata iya ta maling-maling may dirarapo ko sa bako iya siya na melang pikiran ko tanto tapang liang pasina nala-nala ako to sa mga wasar ako na tiyak tututin dito lika lako kita mintu seksi ka mga arapo tapang tanjor mo ito inang ta iya rin mga sa Ini ya foto kayak tanta. Oh, aku duka eh. Sama
ini Om Fit. Ini yang punya channel. Bukan. Bukan. Kameramen tuh. Yang Ya, oke. Oke, terima kasih. Oke. Kasih nanya Uci. Ini. Satunya. Panitia kata petang terombongan. Pertama nih, tanggal modlo. Tapi mak barang itu kita nalak pasak tak patang kali taruh kode lupa apa di petandung kalau narang lantai melambi tetemo ya itu rombongan nasya Bapak Teo sarang Pak Gasingan rombongan Bapak Pendeta Andarias. Bapak Pendeta Andarias tangi Bali yang may santung rombongan na Kapula Lembang Rantela Bi Kambisa rombongan na Teo sarang Pak Gasingan rombongan na Nek Muka Pak Tu Indok Sokanan Rantela Bi rombongan na keluarga Nek Mane Bone rombongan na Nenek Justin Kambisa rombongan na Nenek Algeren Makassar rombongan na Mama Mike Rantelemo rombongan na Bapak Murni Pasar Lama rombongan na Nek William Kapa rombongan na Bati Nek Kanan Bone rombongan na Bapak Fajar Toma Kesu rombongan na Bati Nek Siro Batu Nek Tino Kapa Puntao rombongan na Nek Grisel Batu Bapak Lia Bone rombongan na Bapak Sikal Mamuju rombongan na Bapak Fajar Toma Kesu rombongan na keluarga almarhum Nenek Sampai Bungin Leon Tondok Kiring rombongan na Bapak Fajar Toma Kesu rombongan na Nenek Alpa Wasponda rombongan na Bapak Darisa Wasponda rombongan na Amos Patintingan Wasponda rombongan na Mama Eski Leatung rombongan na Tanta Damaris Leatung rombongan na Egi Makassar rombongan na Elpin Jayapura rombongan na Bapak Anti Jayapura rombongan na Bapak Iren Kap Papua Barat rombongan na Bapak Cindy Kapa rombongan na Bapak Pratama Jayapura rombongan na Bapak Gio Jayapura rombongan na Bapak Jeki Jayapura rombongan na Bapak Charlie Jayapura rombongan na Mama Abima Jayapura rombongan na Nenek Kianta Bena rombongan na Ayusi Sirande Wasponda rombongan na Nenek Jorin Lengkobale Kondoran rombongan na Mama Sampe Lengkobale Kondoran rombongan na Bapak Inget Sangata Kalimantan Timur rombongan na Mak Yadi Mamuju rombongan na keluarga almarhumah Nek Belase Bone rombongan na Nek Aurel Bone rombongan na Nek Diora Ba'atuma Amoni Pakelo Leatum iya yang asal muda tu kita nararapuko la tumengkar kote katongkonan lanti Allah tetema Kita pilih keliling dulu ya.
Tandu. Tandu. Oh, tandu dia bos. Terima kasih Om Pit sudah bisa hadir di bawah ini. Ya itu kita naman ka di ba sa to sa mararata ta ator menjeng bapaman ta bataman. Wala kabua salama sidang memali ipaingan si rompa kabaro masakke si Bayolindo. Belang na tontong pasake na puang matua la batang di kaleta duan rapa kan atok ngombong ta la tondon to batang ta. Untara na kilang bang malilin ulolong kilang dan narilambe na pamilig situru kale manaman na pamalimbang si pangalola batang kale marodindin situru utada batun nakulla si pangalola tidak sulupadang. Tadi dia musuleng karara na angga kayang mak dandan sarapang mak parang-parang dati alang didandan panito mak parang-parang. Nakalimaat na ko katabi dia musuleng karara na to orang de alu melaw langi usalan sangka alusan di batara. Baka pag umesiman dia rian malabi na angga to di puparan di matataw nga lipungan tondok di potang dantang di benton na di padang atu balok. Sialah kita mintu usulan nasa malakalan berkau di sidang nasi lolok kayu lamba kayu nak karangan siratuan tangan laku pasar rending tangan laku palakau namanang ngabanua. Bunga kolabin na pa ado di tongkonang karalatuan ng horde pagito na paulelea. Lau silaban ng karanini lau levantasi bisara to dolo lentenan panikuan. Apa kau hindi na atang atar to siyoso atang lamimi to sturandadi. Belang hindi uli yang laku silaban ng karalendo rido tengah nalangi iku palempang ila ko batang di kaleko bisara tumiteri dade di kalebo nalipu sanda kasalle ko kang kami la ko batang di kaleko ko mak din pale lantel to temo lante kula di pemarasan los silaban ng karangan nene law belebantasi bisara na todolo di potodolo. Apa kemakamban ni mani itang ko lambi na masirri man apa ini itang ko karadonya na patirambam ni batang di kaleko na poli ipang mi parayang ko na tamanda mo dikka ko pabalakolong tamakas ama ko pugulan mo bamba pinawa. Kamu puang matuga dotang na lang ipuang di tanan talo tirindu batu lalikan. Lagu pa upang di sandaran dan lagu pa kolak di sanda biringin na bulan awas yang pinjal dibikin apa na atak sang gori-gori na masakta. Tuara ko maradinding batang di kaleko. Ulo lang ide tiga labona lipu sanda kasale. Allah dirubahkan dilubakba di porante kalua Allah dibungka tarampaka di potandung kalau narang belana hindi daw lalong siyoso tarapang situran dadi tuni paturu turu dalam mak mo dati lakyan lalong di paro ore toleaga dati gorang diang gilong untun dan sang datuna laku baaba na lembang urroyang sang karaeng na laku pentutuan lipu lati sino tetandung lati gia te lubaaba di purang tegalu na walay temay angga to di potarong ko na asik to di pololo na sindana
Angga to di pabukun na buangin di paparande na tondo ko di padang dan na pangalayon makalima ana. Anggan na temay kadami kadami kabuyo patutungan biya do teguni na padang kadami mas sulo-sulo di kalebon na lipusan na kasalule. Si Kambi itu niya lagu Masiropin dan si Sadaran demi sangka aku sebalin panganin ni kasiri datu tuan di kadang keampulembang. Nalalanan temay simbol ng manit ang galokon loyrara. Langan sayo kalamba si barbarana lendo utama terubak pa di porang tekaro ta simurok ko tetaram pa di patandung kalonaran. Sipo bayun na sipo dodo na sipo takin na lendo utama tekatongkonan lande Allah toteno. Langaula natin may itong pulambanan rara makambang tutumite untin ibubutang si Pederan makalima natin may itong nula ada na basta si tuka itong pulambanan sangka na kaso si Tambel yung mami palipantar na ka natin ay pangantang dokumen kara apapang luluan natin pada nga tuwa balo Mengkara para may tepo apa na de padang dileatong leso karon nalilirinding daw nindo usapan kuwa-kuwa. Latimba na lang may te padang libo nila mengkarapan na padang lipa kasinga. Bilindo katampar pa na pantaranan kana. Banwa pa panglulong na isungan na bilangan na. Nakaran nakatongkonan boni do dirando ko pa palumbangan ilang kanang dirandala bi ikang bisa diumba pantaranak na to di puro gayan na padang di makale di pagkaroon paminaman na basyakan na talo lembang na nanaybendan niya to sa bas sineta sang kalapanda to lulota sinena isong gipatalo aloy na tanda dito nakabuntun na boni nilang Biyumba pantaranak na ang katali po alin ni po si napadang isang nala di kumanang marana lili ang kakabaryan nalo mengkarak papadang dito manite Biyumba pantaranak na lili na anan bro napadang lima akalin na may kabindang yato sa abaseng ito sang kalapanda tololota alloy nina sinene rari lang panang diliyo baka pa namin lindo pantaranak na padang di kesu lilina tondo ko to di belohara dahil ng bangkudu tua makalima na pantaranak na Tadi pura tumane Allah ini na tadi pusawangan la telamun na padang di teraya takulla mangka di pelendo siang baralamba si barbarana pantarana kena padang di makale panglolon na dili ibas sekakan na talu lembang na tadi yang padang na lepong pindan puang pulu matua Allah ini na natarikkan diangkan lang tadi kasiri matapun na takulla mangka di pelendo Piumba lamay karwa buak na padang di makana mengkara apa padang di santung. Nanay bendan tolanda Allah ini nak na padalang nang tomisa pamimpi don na padarik kino sa mamma karoyan ilang padang na di sarira. Bagaimana mengkara apa pantaran na kena padang di mengka sa pangluluan na to di bangban na goa. Angga pantaran na kena Sultan Nasaruddin bendan perolon tumite panituan Allah ini nak lalili na padang di Sulawesi Selatan mengkara paduga pantarana kena padang di Wasponda dili na padang di Lu Timur siang beralamba si barno barana pantarana kena padang di Mamuju to di padang di Yente pitulun nasalu karua ba'ba na minana nanay rampo lembang pongka padang arloy hina tutung koli-koli rara teruje ene tegulak mangka di pelendo ulili pitulun nasalu untarik karunian karua ba'ba na minanga
Tiumbak pantaranak kena padang di Irian Lameng Karapan na padang di Jayapura lador lo kena padang di Pakpak Kodio padang di Gente tondo kemalum pemasabi makan pipi bayi tora nenek nalando nalan ni taro kotor yang analili na ali panganbulan nalang kapatanan ni mana sarian na tanah matarik Allah tibalik anna tibalik kita mah lili panganbulan tumi di tanah matarik kalau maalimbang kaliling na maapon na si na tuntang di siya kolumpa-lumpa na di kalang apakah ambang apulawan na kibendan ni ada anak nenek ketunan ng isang kaana tudulo lagu kaupo kubali bantang tanda butun tagutan ben balatedong katiung baranta apa rin ni manina sa larandan di pudok ko na din kay daratong ka adililako tangalak ko sila rin din tangalak ko palako na manang na banua nagikotontong dibungka ba agama ni kinatirantang karampuan boyo tikilang ang pangapulawan nagaruga ang pulen mga disalisang ka di darandan palelayan kikotabi itarapa ator rumorong tahun di sungo paraya mutalangan lah sita memali anak-anak yang pengusunakon betarapan ngetidolalong si usok tarapan ngesituran dadin laku kuwa sampa batin kumatondo pangotonan Mario ku sampa kita ulangan ku tendeng kita lurek kenakin dekalo pada kende ketua atalangan bulan pada langan parayanta langan laung kalau tangan langi reke lau sepa alendo naburan laung kala apa paraya ma'alala sunna anan
Dia di Marinding. Ini yung sama apa pangan guys.
Jadi kira mau baik ini tak dua. Kita masih ada kantor pos di sana. Saya ke kantor pos nih. Iya, dari Madana. Kalau saya itu pernah kan itu anak
Mana naik tak leh? Gelu Bone Sangat Utara, bukan Bone ya, Bone. Bentuk Mama dari sana. Bentuk Mama dari Katanya mau tolong sama terapi tapi di sinar-sinar banget gitu. Udah sama teh bendar, kita mau bendar aja. Taruh lah dulu. Tuk ako may sabi kan mo din eh. Sangkil.
barusan betul ya, mungkin keseringan di TikTok live. Kenapa itu barusan betul. Cantik-cantik ibu kakak, iya, harus itu, harus cantik karena mau melayani kan. Ketulan kata rok kata lupa bari porang tegalu masiman rok kata tarampang di pemasangka. Bakalima anak butan tang masiman dan ngerian melabi inten gayang nak dan sarapan nak paran-paran dan mau kami salalang di sunna kampung sana lantai atau temo. Tentang aru kala masiman dan sulen karena an katamanda na karana katilan tang karampan boyo naraluan te. Kaisuman tamataga di gente lantang tawala di garugang pulimbang umako bay tang sumpo palang lalo na tang upo palang ang pendalan na dami kalabak ng alipo sanda kasalit dapat mga dikolong linda mairi apa ko laki ko atang lagi besarin ni sarang doan take langan kan sa kaloeran tang lagi pantaraya atang kitimetik ng sangente pelalang belan na gula sa sima agan na bating kitin ni talambi ilatin mo pasiriyan na mali galangan ni tagaratuwi kumangkotong po na lagi pasilente pelalang ng itin ka na katumpo ng doktor na lagi pasilente Lihat tuh Kecamatan Sangala Utara. Kibaurong ni Gayamin to tama arap dalang na hada mga kapatid na anak radian po mas nagirakan tira na lang sa terapi masiguran dali. Kumangko tangalam de kini de bidawang idali de kini de bela ateng sanda narasa. Iya rekan katang isam dengan nampak di sorongan sepu tang bebarangi ipang lison narantian tuyo dalam sapa di karamanik lempang di kaliling. Nga kalima an rin manikar sang buku sang patikan ng bisara balenda sumalan datang dan tabatangatan. Nga undangan ngarakate sakin na pangutalong batanete na sorong turanin do alante lepungan tondong nariya kada misa na salaran bisara misa bungan na. Termakairi dia masulan karena tatakami madang bakteng takang kami mati kainayan. Lagi kami tuh nakatama palantiran ng kalinaan nakatama maupuran. Tabi na melong panggirik timalangka na bunto na lahat kuna tanite. Dina siya upa upa paraya nairi ang bara atama tapang ngalatang man sa bilan mi tapos ramanapa. Kana pupurok ko marong nalita ka yung mga pinatana. Ang manda sa mabudong na bintintan ng karurong na tontong pala isusitan mo niya idaro adang turang tudawata. Tontong masang putuban ito doon masang putiyang borong. Siapa yang meninggal ya? Tontong alas iba puntuan ramunin ni alas ibutan natin kasalit na tontong pala di dito sa madungguan bindang sa natimborang kuri-kuri.
ata dengan lang tatapalitan sulit patang narinta. Ikan pesantun bisa karena atas gantian pedawan na sitaru na tuinan tatami. Lang pasok perlu kan tujuan ng katampunan tanante alwa tatero. Ya madru katampunan ng kamarindinan na babateo. Rambangan na babateo sarag pagasingan. Rambang arende nanti dan tangkan na atapan laki guntang kita sikir makampan utaling kulawan ni bukutan si bialiran. Lalang di alam oleh berbe sitaru lantang nomor 2. Sitaru na katampunan ng kamarindinan na bapak pendeta Andreas. Halo juga. Andreas Tangi Bali, Santo, Rambang Metanda Mali, Gotun Keboro, ala Kababa Aseli. Laminta Magilanta nomor 10 Apas, Taru 10 Kasir. Sitaru na rombongan na kapalalim ng Rantelabi, Kambisa, Jong May Rantelabi. Rambang Metanda Mali, Gotun Keboro, ala Nene Alin. Laminta Magilanta nomor 10 Taru 10 Misa. Sitaru na katampunan ng kamardinan na Teo. Rombongan ng Teo Sari di Pagasingan, Rambang Matangkian Suro. Lalanang kialang leberbe, lantang nomor 2. Sitaru ng katampunan kamardinan na Nemuka. Rombongan na Nemuka batoy do Sokan, Rantelabi. Rambang Matangkian Suro. Lain dekinan nomor Misa, bato ko na tamate, lantang nomor 2. Sitaru na rombongan na Nene Alin. Nene Alin bato Pangmaya, Kondoran. Rambang bato laga Ne Alin. Lamintam ki lantang nomor 3, taruh lantang nomor 10 Misa. Sitaru na rombongan na keluarga Neemani. Keluarga Neemani ibu ni. Rampai 4 lagu ne Uwi. Lalang ki masalah lagu ni sama kampung sana sitaru lantang nomor 3 salah 10 Misa. Sitaru na rombongan na Nenek Justin. Nenek Justin Tambisa. Rampai 4 lagu Basil. Lamintam ki lantang nomor 10 Agus taruh 10 Kasir. Sitaru na rombongan na Nenek Alvin Makassar, Rampai 4 lagu ne Indra. Lamintam ki lantang nomor 10 lantang nomor 10 Misa. Sitaru na rombongan na Mak Miki Ranteleno. Rampai 4 lagu ne Indra. Lamintam ki lantang nomor 10 lantang nomor 10 Misa. Sitaru na rombongan na Bapak Murni Pasaralan. Rampai 4 lagu Usin Datu Buli. Lamintam ki lantang nomor 3 taruh 10 Misa. Sitaru na rombongan na Nenek William Kapak. Rampai 4 lagu ne Indra. Lamintam ki lantang nomor 10 Misa. Sitaru na rombongan na Bati Ninakan. Bati Ninakan Bokni. Rombongan apa aja sih? Rombongan Bati Ninakan Bokni. Rambang Matangkian Suro. Lain dekinan nomor Misa lantang nomor 2. Sitaru na rombongan na Bapak Fajar Tono Kesu. Rambang Matangkian Suro. Lain dekinan nomor Misa batu teman-teman lantang nomor 2. Sitaru na rombongan na Bati Ninakan Sero. Rombongan na Bati Ninakan Sero batu ne Tino. Kapak Buntang. Rambang Matangkian Suro. Lain dekinan nomor Misa batu teman-teman lantang nomor 2. Sitaru na rombongan na Igrisa. Nenek Igrisa Bapak Uya Boni. Rambang Matangkian Suro. Dalam kilo salia lawan semua penduduk saya sitaru lantang nomor 2. Sitaru na rombongan na Rumah Tari Buntang. Rambang Matangkian itu Utun Keboro lako Kebalo lantang lantang berapa tengah bulan 5 Sitaru na rombongan na Pasikan. Pasikan menuju Rambang Matangkian Suro. Lain dekinan nomor Misa batu teman-teman lantang nomor 2. Sitaru na rombongan na Bapak Fajar Tono Kesu. Rambang 4 lagu Baris. Lamintam ki lantang nomor 26 taruh 20 Kasir. Sitaru na rombongan na keluarga almarhum Nenek Sampai Bumi. Keluarga almarhum Nenek Sampai Bumi Liung Tondok Kiring. Rambang 4 lagu anak ketemate. Lamintam ki lantang anak ketemate. Sitaru na rombongan na Bapak Fajar Tono Kesu. Rambang 4 lagu Baris. Lamintam ki lantang Bapak Baris. Sitaru na rombongan na Nenek Alfa Waskuna. Rambang Matangkian Suro. Lain dekinan nomor Misa batu teman-teman taruh lantang nomor 2. Sitaru na rombongan na Bapak Darisa. Bapak Darisa Waskuna. Rambang 4 lagu Basil. Lamintam ki lantang nomor 10 Agus taruh 10 Kasir. Sitaru na rombongan na Amos Patinting. Amos Patinting Waskuna. Rambang 4 lagu Basil. Lamintam ki lantang 10 Agus taruh 10 Kasir. Sitaru na rombongan na Nama Isti itu. Rambang 4 lagu Usin Batu Bumi. Lamintam ki lantang nomor 3 taruh 10 Misa. Sitaru na rombongan na Tantang Damari. Dan Damari Siyatu. Rambang 4 lagu Usin Batu Bumi. Lamintam ki lantang nomor 3 taruh
orang Si Jepang. Taro na naman na Elpin. Elpin Jayapura. Ramai Bato na Rose ang Bago Dulu. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Baante. Baante Jayapura. Ramai Bato na Rose ang Bago Dulu. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Banyak tamu yang menunggu antri untuk Si Taro na naman na Babairan. Babairan Kataan. Babairan Papua Barat. Ramai Bato na kuna Indri. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Babasindi. Babasindi Kata. Ramai Bato na kuna Indri. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Bapak Pratama. Romana Bapak Pratama Jayapura. Ramai Bato na Kausin Bago Dulu. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Bapak Gio. Bapak Gio Jayapura. Ramai Bato na Kausin Dulu. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Bapak Jeki. Bapak Jeki Jayapura. Ramai Bato na Kausin Dulu. Si Taro na naman na Bapak Charlie. Ramai na Bapak Charlie Jayapura. Ramai Bato na Kausin Dulu. Si Taro na naman na Mga Adina. Mga Adina Jayapura. Ramai Bato na Kausin Dulu. Ito na ba Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Naikiyanta, orang-orang Naikiyanta, Ben, Ramai Bato, Ramai Alun. Lantang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Buwan na tiro ba mo? Ito na ko. Silang Dewas Puna, Ramai Bato na Kapasel. Lantang Gelandang Meragalo sa mga Pulapas, Taro sa mga Pulakasera. Si Taro na naman na Jorin. Jorin lagi kepala Pandoran. Ramai Bato na Kapasel. Lantang Gelandang sang Pulapas, Taro sa mga Pulakasera. Si Taro na naman na Nama Sampai lagi kepala Pandoran. Ramai Bato na Kapasel. Lantang Gelandang Meragalo sa mga Pulapas, Taro sa mga Pulakasera. Si Taro na naman na Keluarga Nebraska sa ibu ni. Orang pemasang Jensur, dalam Jensur yang mungkin akan bersama sekarang tentang nomor kedua. Si Taro na naman na mga Aure. Mga Aure yung buo ni. Ramai Bato na yun. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Ramai na Ari. Ari Kondor, Ramai Bato na Ari. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Bapak sangat tak Kalimantan Timur. Ramai Bato na yun. Lantang Gelandang Meragalo Taro sa mga Pulamisa. Si Taro na naman na Ayadi. Ayadi Namud. Ramai Bato na Kapasel. Lantang Gelandang Meragalo sa mga Pulapas Taro sa mga Pulakasera. Si Taro na naman na Medor Bato na Amon. Pakai Raliasan. Ramai Madang Jensur. Lain lagi hinan orang sama teman-teman lantang nomor 2. Si Taro na naman na Nicholas Kasumba. Nicholas Kasumba Bato Allah. Nicholas Kasumba. Nicholas Kasumba Bungkoni. Ramai Bato na Meragalo Lantang Gelandang Sang. Buat terus. Pokoknya lah sama-sama Bapak. Tiga tas. Masih komodo. Itu. Diselesaikan ya. Tahu sangat latih bila ko. Oh, itu bos kita tuh, dah dua tuh. Yo, selesai tuh. Ya tuh, dah tuh. Ada nih. Oh iya. Ya kan Fitri ya? Oh Fitri. Jadi gue Fitri ya. Ini masih lama-lama. Gue rapa-rapa aku pakai solar aja dong. Lengkap siapa kan tuh pada kami yang merokok.
Hoi. Saan hindi ko mumani di. Din chill. Pedor milaka ini ya. Mak. Seremoni pertama jadi ke sana ya. Ini para tamu yang masih menunggu antrian untuk masuk di Rantang Karampuan. Ya ta patalo ite. Mate panen mate. Ya te lorok ko orang telabi. Bisa kami tutur orang telabi inde. Ya te bisa lorok ko kan bisa. Bisa kami tutur nang beyong mai. Kan bisa narang telabi. Ya dan saksa kami yaren. Hai guys. Rantang Padong. Kita masuk dulu sedikit. Tentang saja buku dengan kalaman jalan dan Karampuan sama abang itu budana induk merpati dan Karampuan bro. Untuk rombongan naik uli udah bok nih. Rombongan merpati sauban batunya ayu pasar pagi Rantetau. Rombongan merpati Salibun batunya ayu pasar pagi Rantetau. Rombongan Madorce Tangliu Kayurane. Rombongan Sendi Dawenan Sadan. Rombongan Prain Sadan. Rombongan Bapak Mersi. Pasar Lama rombongan Bapak Karsel Makale. Rombongan Kursen Mangiri Tikala Lempo. Rombongan Pasar Mangiri Tikala Lempo. Rombongan Negara Kalamarbun di Sesa Pasar Lama. Rombongan Pun Malenta kepada Kambisa Tungkungan Barisura Kambisa. Rombongan Pun Malenta Tungkungan Barisura Kambisa. Rombongan Bapak Eri Batan. Rombongan Negeo Bone. Rombongan Mama Ali Batu Papan. Bonggongan rombongan Targo Memora Kalimbulan. Rombongan Nene Noel Parinding. Rombongan Nene Peni Talung Litu Tantanan. Rombongan Bukarici Tumbang Datu. Rombongan Nene Ike Bagasingan. Rombongan Neingri Kapa. Rombongan Ne Ayu Buntau. Rombongan Badi Salimbun Baktu Ne Ayu Pasar Pagi Rantepo. Rombongan Nene Kari Baktu Mama Atom Buntu Tantanan. Rombongan Nahabel Udah tole-tole banget mau tuh. Komisi Bidang Baktu KL Tanjung Lipo. Rombongan Useng Jayapura. Rombongan Rizal Huamena. Rombongan Pemudian Baktu Kana Surabaya. Rombongan Yohanes
Jana Batu Arion Jakarta, rombongan Paihanes Jana Batu Arion Jakarta, rombongan Matiara Bitung Manado, rombongan Madi Indonesia Batu Putri Patebang Palopo Selatan, rombongan Arion dan Giani Bandaso Jakarta, rombongan Napior dan Cindi Pembonan Jakarta, rombongan Estebanus Labiran Batu Bajen Pemala, rombongan Mama Engki Batu Bersaudara Jamai Murawali, rombongan Sepnin Mangiri Tarakan, rombongan Handret Batu Bapak Alin Marawali, rombongan Epring Marawali, rombongan Harsan Batu Bama Gedi Batu Bangilion Marawali, rombongan Masku Tangadi Lino Tarakan, rombongan Nisri Palopo, rombongan Bapak Resa Palopo, rombongan Yanti Batu Mayuda Timika, rombongan Bapak Piki Lamasi, rombongan Neyuda Lolai, rombongan Yustin Tesa Malaysia, rombongan Mama Nani Malaysia, rombongan Ibrahim Ampo Lembang Palopo, rombongan James Sihobin Marawali, rombongan Bapak Guntur Wandula, rombongan Yunus Sirundun Pembonan Jakarta, rombongan Mama Hesni Pemala, rombongan Neranti Pangli, rombongan Mahadika Pangli, rombongan Jetro Pangli, rombongan Pema Eka Pangli, rombongan Pengasri Pangli, rombongan Pengaldo Pangli, rombongan Melinda Pangli, rombongan Mama Bungin Pangli, rombongan Mama Pedi Pangli, rombongan Bapak Pangli, rombongan Bapak Atar Pangli, rombongan Bapak Meta Pangli, rombongan Mama Adit Pangli. Ya, nasa katutu kita nalo balen untuk batang digalai terdalam tanggaran pondok ya. Kapal ya, bisa mau itu pada penampan dari bila tak masalah. Penampan di mana rekyo? Tuh di penampan apa ini? Oh, tolong lari lu. Oh. Tambahan rombongan Bapak Lindaran dan Batu kapal Lembang itu Matalo. Seno te tandung di gea te lugaba dipa maluan. Inang sengaan kita senga inang lain kita lain. Inang senga kita londong membating inang lain kirang saungan lamarintin. Seno lubaba lana polambanan tigea tarampaka na polalan.
Manuka kitang lompo bayu-bayu sele namin kairing kitang lompo dodo sang kalamana iya tutaking sele na. Video. Awas. Tuh kata kok. Bilang na hindi daw sa siyambe. Meron tibungin malute di sabu na erbe. Di paturo tama mo dete lakyan lalong di paro ore tole aga dote gorang diang gilo di pepen nulusau di pepenta dulu rekke. Iya marami tundan lakoran dan nalangi meru yang lako kalelean nuran. Pakai nami tundan lako baba nalembang meru yang lako pentutuan lipo. Nasandati umbar ramakamban jamay baba nalembang pantang mengkara apa pukutang si peleran jamay pentutuan lipo. Tentang nilai. Makalima nate may mo di kambualan bintuin di garagalan bulan tedo mo singa-singa agaragan na laing kumbo mo dadin na bayu sile na tarampagan di pamasangka dodo sangkalang na luba ba di petandung kalonaran iya marabanta siaran na pandang mempalayan na natiumba temitar bubulawan na tongkonan belindo lalosukan daw rena isungan anggang natin may tadi po bukun na buangin, tadi po tarong po nasik, tadi po lolo na sendang alalam. Siyang baralang dati may angga simbolo mamanigilog po loerara. Tulen dunyang tera naran tegalua tasig ijang matay sangkana. Tandong kalonaran lantiang luto demo. Tigiga lalat na pulalang tiseno tepadang na pulang banan Tamirika kupogada lagu tule tulirani tangta tiro riga tau tangta pari kamatanta makamban na toma kasa manita toma tamua susi sarita tolamban tentoma tonorong buntuma paludio nai nakalima natin may pantaranak na baba na lendang paklundoon na 22,000 Diyumba pantaranak na to di paulog na sa lugarwa di pamarapok na minangalambe Todaya padang piramean na balian pisimbuan na saleko ukunan na samboratu Diimbang badang di sadang mengkerabang badang di melakiri
Asik alloy di natunan ng pembala ataran to diru. Pura tumani tapula mangka di belendo ton na di babendan pasabangi. Di patunan ng tamuan di bamalin ilan padang di sarira. Laun to labun tun na bone. Laun lang da amanetena toset dana bunga. Diumba pantaranak na todaya tondoko di tingara. Tuka dainan di mantalulangan. Angga lili na padang di suluara targi tikuran dan na paade dedendena lando palasa. Tadi lando lalan ni allo ini na dilang kapatonan ni takula mangka di belendo. Tanna talang padang dirura ton na songkay rang dilangi unindo penanda bisara. Nambe alo masih robin dan lan padang di tiang. Belinda duka pantaran yang kenaken dan pengeluluan na. Siane pangarong alam may padang ditalong uliku pa adin direndena. Siane tarukal lo. Digente taun nola tampo malalo umpulamban randangan tam kelok-kelok. Talong uliku si tingayo 5 si rinding. Menggerak papantaranak na. Tahun nindo kapuran pangan allo ini na tahun nambe pelambaran bolo takula mangka di belendo sani tikuali pagantian na ilan padang di baatan. Tiumba pantaranak na dili na patang penanian misa baba na padang di buntao. Padang nanay rampolen bang sinene barang allo ini na. Unpokinan loy dalam pekali betolen solato. Piso bito ko nama ato ko talinga digente mi alo ko maalalong lago ba banalin mga sangka man kasi sila ko pintutuan lipo. Yung ba pantaranak na padang dilolay di taling rangkote Allah katema nenne nalandaran mi dalayan nuran nalang kapataunan ni randan nalangi. Malute di sabo, negeri di atas awan. Siang berlamba si berrubarana pantarana kena. Padang di kambisa. Tonataran ka banu apa nalolon isungan ganna bilangan nama kalima na tamitar kumulawan na tungkunan banu sura. Lalu sukan daurena. Siya lisupindan melindo duka tampara na kenden pantarisan malabina to tirandu ko basagakan na talu lembang na padang di maakale iya mapadang na le pumapindan puang bulu matua allo ini na narandu ko bulo ala atau dikasiri matawabun na takulla mangka di pelendo digente mapatang lonto ka abba bu ana sarwa bu ana annan penanen na alu na adika na po alu imba bantara na kena padang ditarakan tadi padang na tumak kumamakang bonalumo na lang da panumpo doki-dokian si ambaralamba si barbarana bantara na kena padang di Malaysia isan to singgi ngutang kutandai to tendeng mo padang ala ko pa sila rin di kalendo tama tiada anaran te kalua tangala ko balagaw na kumanang na banua tilarun tama te sangka na tandong kalanaran lam te allo to dem lagi ko paliling bantong tanda butun takutamben balati dong katium baranta apa dan ni mani na salaran dan dipudok ko nalendai dara tongka bakal leng ko nalilako minto na tangala ko pa sila rin di tangala ko palago na manang nabano abelan na tontong bangki na salaran to ni kamalingan tutuang ki na lalanan te may katang mauburan nagikaton tang tibong ka ba manik na telantang karanpuan boyo de kilang ngampang bulawan na tegaruga ampulen bang disalisang ka lidaran dan palelayan nanay palaran ng batang salasuka arantian tuyo tang pindaura nakikotabe tarapator romorok ko taon nisong parayamo talang Allah sita memali anak na tampagaya bangso na kondo tarapang ti daw siyang de siya ni Irbe lasi pamutayin do si babano karungan diyong mapilang baran bolo narok ko lang surang sang bukukada sang patikan ng bisara kumua
karampon tamas solana sang rampos ang dulong kabating kakin din ang talindo mayri tutong na stande Mario natibang maabulololong narande maaw tang kilason.
Jadi Sangala. Alexis. Ada di sana Alexis ya. Oh, dia pun gitu. Malalapit ko na dyan. Wah. Wah, Iya, udah. Siapa itu wakil? Pemami Tesara titik raya lah iya menata. Sana sini acara pesta ya sudah saatnya karena masa liburan kan jadi kesempatan orang. Ada nanti kalau kamu di jamu minuman baru orang Badung juga masuk. Tunggu sebentar lagi. Mana mama? Lambat balik na dulu yung kumusang lagi.
kok besar tuh. Tak akan beda. Ya kayak Pak Tinggor teh butir mana dota pemeninan itu macam itu sising kada jen. Sama lama di mana teme keluarga. Awal alusar aja lo. Nah lar kata pemeninan dah kita ini tahu. Waktu tidak pengamal baik ya, nanti nasam tepung nanti katanya pemeninan ni. Kalau ini Pak Tinggor minta amal itu sising kada jen. Lama teh tandam ni, tandain dok. Ya, informasi mobil merah nomor polisi B55 GEP B55 GEP tapi entah karingan kali entah peterobel lama pilok nanti untuk keluarga ya untuk mararang teh. Dari belakangnya ini orang Abadong. Siapa tadi yang cari Abadong? Linus dari bunga. Ini ada orang Abadong. Dia ketua bos tua ya ke masalah balok ya harus budaya.
may di sama ato. Lata perang ide. Pangurusalo lamate de sisimpan din. Tanda ambe na tanda indo. Jadi yate lamate de tanda ambe. Yate uluna jalan-jalan yang lain. Oh, tadi sudah de. tadi. Nanti saya Yate de adena utama kata, kurang kata. Yate utama tadi de. sudah keliling-keliling pondok tadi. Isang abambas si Bali ng araw. Na dari itu tahun yang kedua itu taruh na itu mereka. Ada itu mereka si Bali Toroba dari Dodi. Saya nak pemain ini LSP domain peninggi. Na dari Tani Lambi. Na saya pemain yang do Bali di Tani Lambi. Na dari Bali. Na si Bali do koro-koro di Bali na dari Bongkaba. Yang kimoto dolo. Ya to na tama kata. Salam buat ibu PKK. Oke. Jadi sama mengalami jadian toding. Toding si Bali tumpak abang dulu. Ada di tindok lerante. Mana si Bali pung seorang jangan ada singgang lu udah benteng. Nah dari tu si Bali mi pung seorang tindok lerante. Nah dari tindok ikawak. Oh. Si Bali tu leteni nak. Pungkawa si Bali do ikawa. Na dari tu Nebiri. Yate Nebiri. Mana si Bali pendong kibai ne Nebiri tapi ya tu tahu dalam yate banyung dina. Mana si Bali ne sampai ke Nebiri. Na dari tu tahu talu. Dari ne asa. Dari ne kanan na dari tu pengobiring. Si Bali nek bingi bae na dari senerang dibumi. Oh. Jadi rampot ya tau. Jadi lapo keluarga lami bunto lami ala pade mi bae te ulun na solate na melek tandung na. To da te tandando. Lalu rokok kendenan. Bisa ko dito pareng yung may sa keluarga yung may kambisan. Lalu rokok kendenan te ulun na. Yate na. Lalu rok, lalu sau simunan, sau topangi. Yate yung kindenan nanaitas upolan. Si Bali do kalimbuang na dari tindo pompu. Na si natin do pompu si Bali pala masuk. To dari yo pemuda. Na dari tahu apa? Dari tuka kanan. Dari Nerito, dari Negalopa, na dari Negatalo. Aduh, saya kurang tahu. Da dua na taso de tomate, taso yo Nerito na taso yo pakanan. Yate pakanan. Dadian ne kararo. Sola ne kalani. Na ne dua taso de tomate tapi saya mau terlampau kali tau nak kamu sama mai. Kamu di seluruh dosa main. Ya ate na. Nanay taso mana pa lo main. Si Bali pala kasuni na to di pakada. Jadi tayo mo na push ato. Nang kamu di pakada sama main deh sama ito yung manggundu. Jadi tabi suamo tama to parenge sa keluarga yung may kambisa sa loob si bunan ni pataso ite. Ulun na natin na. Terus itu kata kita bangun kami visuamo. Jadi pada tahu persumangan. Lagi kalau susi mo agan na pating kalang nani kalang di atin mo pasirian ng Mario Kerekin na karatuin. Kung ako yung bilang natuntong, di pa sila kaya ng tengka na tekatong po ng tutuan, di pa sila pilalan tumitay na teka marintinan. Mayroon ka ng tang sumpo pala malaloko natin sakyan na pamatalong po tayo natin tapos ang mga nagolong ulit na mayroon itang mo po pala ang pendaunan natin lipa na kapat naungan tapos ang mga nagolong apabila kikuha tang alang pasar rin sa nang anuanta tang alang pantarayan na atagalang na nasang laweran rekti na asang hindi pilalang
Kumagawa man kasi ang edukasi Tirolinda tama araw padalang upog si Manta baru patama kapunan na odong pelang barang bolo. Nalabay sila na mga ladudosang kalama na mo kila hindi ka lamang hukom ba alamang oretan na dinaran diyo masuling karata. Tagamua budabang katang palambiran makamban katang maupuran diyo meriang malabi ita mas solanasang tangunis sa manitang nampak di mesorangan sepu tangun di marang may ipang dison na rantian tu tarong sa panigarmani gilempan di kaliling. Dan naman ikada sang bugu sang pati kanan bisara palenda sumalan yang suling kararata maundangan narakati sakyan na pangatalong batani di masorong toranindo tormakiri jam rian malabi ita tabang mimyadong ba ating itakan kang na mati ipe inaya na mapasurong-surong batang alikalita mapasang-asang matondon to batang ta na pagirambang midikatua akin na puli ipang iparayang kinataman da amat ipapalakolong at amakas amat ipapalam bang mapenawa. Undong rakadako kedako kipanno ako giman itang si turo mo bayo sele ita kibanusin giman itang si pododo morodosang kalang mata. Iyara kadami sa mararata pa kan tiran bulawan ta si tengkan slim bulianan tang si ton na anak papa tang si ton datarampak. Lagi gua mintu na katang palambiran ng kalima na katang mapurang na kusor marok kasulen kararata da marian malabi ita. Naking taong kaloy na tang sa lakaw at dabori na tang sa labori. Belang na kaya kapalilili matang kung bata apay pintiroko. Kamu kata ruguturo yang menatongkonan. No marong ba atin ito masinggong karangan pa inayang ni manarang ma pasibalitan apang di ma pasilundog katonan. Manarang numpo rin ni kaatapan di untang alalim bali itong bamili ng tabutan pakarol 5 sekong. Banda masirang na pandang ng balayan ng ginagabay ng magpasuling kararata. Naminto katang mapamiran makalima na katang maburan. Tababay-ibay sali ng tabarabay doon kalang na. Nakibatabi at tapatan rampa tali nga doon tatapalitan suling ipa ibarang ninta. Ika mo santong bisang rata ba gantiang bulawanta. Yang itu rombangan na sa Nehuwi. Rombangan na sa Nehuwi indi boone. Rampa maarin din ang tidong utang tasikir makamban ng tuding bulawan niya pagutang si Pedera tutong maatang kiyan suro. Lalang ang kimasalalang misong makambon sana si tarulang tangan namuro adua. Si tarulang katangkatan kamar niya na Indri. Na Indri kapa harap pumaarin din ang tidong utang tasikir makamban ng tuding bulawan niya pagutang si Pedera tutong maatang kiyan suro. Lalang ang kimasalalang misong makambon sana si tarulang tangan namuro adua. Sedaro na rombongan na Nenek Harli. Rombongan na Nenek Harli bato maatam buntu tantanan. Rampo maarin din ang tidong ng patimali lako papendeta periber mangire. Dan ako alamin tama kilang tangan siya papendeta periber mangire. Sedaro na rombongan na bati Sauban. Rombongan na bati Sauban bato ni Ayu. Pasar pagi Rantepao. Rampa maarin din ang tidong ng patimali ila Cotabalo. Lamentang kilantang patangapulang talos taro patangapulang 5. Si taro na rambangan na Forsen Mangiri. Rambangan na Forsen Mangiri itikala lempo. Rampa maarin din ang tidong ng patimali ila Kapapendeta Periber Mangiri. Lamentang kilantang ng Rodong Apulo si taro talong Apulo. Si taro na rombongan na bati Salimban. Rombongan na bati Salimban bato ni Ayu. Pasar pagi Rantepao. Rombongan rin din ang tidang ng patumali ila Cotabalo. Lamentang hilantang ng talos taro 35. Si taro na rombongan na Useng Jayapura. Rombongan rin din ang tidang utang tasikir na makamban utaling bulawan ni puputang si Pedera tutun matang kian suro. Lain nagiinan nomor 2. Si taro na rombongan na Rizal Wamena. Rampa maarin din ang tinang utang tasikir na makamban utaling bulawan ni puputang si Pedera tutun matang kian suro. Lain nagiinan nomor 2. Si taro na rombongan na Pemudian.
Kemudian batu kana surako. Rampa marin denante dong empatu laka banopi. Lamentama kilanta nomor 10 taruh 10 kasera. Si teruna rombongan na Yohanes Jama batu Bapak Rion. Yohanes Jama batu Bapak Rion Jakarta. Rampa marin denante dong empatu mali laka Pak Pendeta Pribadi Mangiri. Lamentama kilanta nomor 20 taruh 20. Si teruna rombongan na Mama Engkin. Rombongan na Mama Engkin. Solasulu na Jamai Marawali. Rampa maaren denante dong mempat mali lako Pak Pendeta Pribadi Mangiri. Lamentang ilantang nomor 20 si taruh 30. Si taruna rombongan na Bapak Dinda. Rombongan na Bapak Dinda Randan Batu. Batu kepala lembang letung matalo. Rampa mitanda mali itu utun kaboro lako anak atau mati. Lalang ang kimasalelo mulisul makam bonusana si taruh lantang nomor 2. Si taruna rombongan Agung pertama rantai Batak Dungan. Agung pertama rantai Batak Dungan batu Pongela. Turang pemedan kamali tutung kaboro naka Atriana rantai bungin. Si Ruben rantai bungin, si Rizal rantai bungin, si Ani rantai bungin, sa Insinyur Musa Rantibungin, Serjon Tangkialo, lalang ang kimasagala unisong maakang bunusane. Si teruna rombongan na Puangatingka Panggeso, rombongan na Puangatingko Panggeso, SH, MH, Tungkunan Buntu Makale, Rampamitang Damali, Tutun Kaboro, Alakang Papa Agung. Lalang ang kimasagalang unisong makang bonusane si Tarro Ulantang. Si Tarro na katangkanan kamarintinan na Ponggalenta. Ponggalenta ba ato kapala kambisa tungkunan bonusura kambisa. Rampa mitandamali itu utun kaboro lakon ni Alin. Lalang ang kimasagalang unisong makang bonusane si Tarro Ulantang nomor 3 sa Ulantang nomor 10 misa. Si Tarro na rambangan na ni Ayu Buntao, rampa matang kian suru, lalang ang kialang leperce, si Tarro lantang nomor 2. Si Tarro na rambangan na Sembi Dewanan, rambangan na Sembi Dewanan Saadan, rampa mempatu lakpa Pendeta Pribadi Mangiri, laminta magilantang nomor 20, si Tarro 30. Si Tarro na rambangan na Neprian, rambangan na Neprian Saadan, rampa yang patu lakwa Pendeta Pribadi Mangiri. Lamentang kilanta nomor 20 taruh 30. Si taruh na rombongan na Ponggalenta tungkunan Bansura Kambisa. Rampa yang patu lakwa Pak Sarri batu Nenek Ayu, Nenek Rayu. Lalang ang kimasalala unisong makapurusan si taruh lantang Nenek Rayu. Si taruh na rombongan na Bati Salimbun na. Rombongan na Bati Salimban. Rombongan Nabati Salimban batu ni Ayu. Pasar pagi Rantepao. Rampa yang batu lakot balu. Lamentang kilantang batang pulong talus taruh batang pulong 5. Si taruh na rombongan na Mama Dorce. Mama Dorce Tangliu Kayu Rame. Rampa yang batu lakot balu. Lamentang kilantang batang pulong talus taruh pulong 5. Si taruh na rombongan na Porsen. Porsen Mangiri Tikara Lempo. Rampa yang batu lakot Pak Pendeta Pribadi Mangiri. Lamentang kilantang 20 taruh 50. Si taruh na rombongan na Bapak Nesri Pasar Lama. Rampa yang batu lakot Useng. Lamentang kilantang nomor 3 taruh 50 misa. Si taruh na rombongan na keluarga lamar Munisesa. Keluarga lamar Munisesa Pasar Lama. Rampa yang batu lakot na Tomate. Lamentang kilantang nomor 2. Si taruh na rombongan na Bapak Eli Batan. Rampa yang batu lakot Tabalu. Lamentang kilantang 35 Nanang, si taruh na rombongan na Neegeo po, na rampa matang kian suru. Lalang ang kimasali lang unisong makang bonusane. Si taruh na rombongan na Mama Ali Batu Papan Bongbongan. Rampa yung batu lakot Pangaroni. Lamentang kilantang nomor 3 taruh 10. Si taruh na rombongan na taruh ni Morra. Rombongan na taruh ni Morra Kalimbuan. Rampa yung batu lakot Mama Alampung. Lamentang kilantangan ng Mama Lampung. Si taruh na rombongan na Nenek Noel
Tarinding Rampai Patu lagu ba Selo lamentamo ke irang talong pula misa talong pula lima si taro na rambangan na ini talong lipo tantang Rampai Patu lagu ba Selo lamentamo ke irang talong pula misa talong pula lima si taro na rambangan na Babarici tumbang nato Rampai Patu lagu na Henry lamentamo ke irang talong pula misa si taro na rambangan na Ike Pagasing rambangan tangkiang suro lalangan kimo sa lalang munisong makam bonusane si taro na rambangan na Habel rombongan na Habel pamusibidang bato babaeling 3,000 rombongan tangkian suro lalangan kimo sa lalang munisong makam bonusane si taro na rambangan na Hamis Jamna bato Rio Jakarta rombongan tang namali itu tung kaboro ala kapabendeta kuni bermangiri lalang tang kilan tahun 20 sekarang 20 si taro na rambangan na Matiara Lihat Bitung Manado, lantangnya. Rambai Patu, nakapabendeta Pilihan Mangiri. Yang mana lantangnya? Saya tidak kenal juga. Siapa kalau Lampung yang mana? Si Taruna, Berapa kalantang? Neranti Bangli, Rambai Patu, nakapabendeta Riki. Si Taruna, Ramana Nema Adika Pangli, Rambai Patu, nakapabendeta Riki. Si Taruna, Ramana Nejetra Bangli, Rambai Patu, nakapabendeta Riki. Si taro na rombongan na Pungika Pangan di Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Nasri Pangli Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Pangan di Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Melinda Pangli Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Mama Abungin Tungkunan Rantai Bangli, Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Mga Baby, tungkunan Rantai Bangli, Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Babaeng, tungkunan Rantai Bangli, Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Bapak Atar, tungkunan Buntu Bangli, Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Bapak Meta, tungkunan Rantai Bangli, Rampai Patu lagu Bapak Riki. Si taro na rombongan na Mama Adit tungkunan Rantai Bangli, Rampai Patu lagu Bapak Riki. Minto na to dalam kiang libercia si taro lang dalam pulang kasera. Si taro na rombongan na batu na Putri. Pati dong Palopo Selatan, Rampai Patu lagu Tabalo. Lamintang Gilantang Batang Pulang Tanglos, taro Batang Pulang 5. Si taro na rombongan na Rion dan Gian Bandaso. Rombongan na Rion dan Gianni Bandaso, Jakarta. Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Pior dan Cindy Pembonan, rombongan na Pior dan Cindy Pembonan, Jakarta. Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Stefanus Labiran Batu Bapak Jem Pemala, Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Sepnin Mangiri Itarakan, Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Rombongan Hamid Bati Bapak Alim Marwali, Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Eprin Marwali, Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Marson Batu Pong Glion Marwali, Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Marcos Tangadilino, Tarakan, Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Si taro na rombongan na Nesri Palopo, Rampai Patu lagu Bapak Pendeta Pilihan Mangiri. Minto na dalam tanah kilatan nomor 20 taro 30. Si taro na rombongan na Nopi Batu Mama Akiran, tongkonan Banua Pua Boni. Rampai Matandamali itu tung kaburo lagu anak atomate lalangan kim sarela menusu makam bonusane. Si taro na rombongan na Ronald Tamorron Batu Gimbo, tongkonan Banua Pua Boni. Rampai Matandamali itu tung kaburo lagu anak atomate lalangan kim sarela menusu makam bonusane. Si taro na rombongan na Pak Sanda tongkonan Banua Pua Boni. Rampai Patu lagu anak atomate lalangan kim sarela menusu makam bonusane. Si taro na rombongan na ni Yogi Tongario, Rampai Matandamali itu utun kaboro la katabalo. Lamentamo Gilantang nomor 35 star 37. Si taro na rombongan na Bapak Sesa,
Bapak Sesa Palopo, Rampo minta namali itu utang keboro lah pendeta Peribara Mangiri. Si taruh rombongan Yanti Batu Mayuda Timika, Rampo yang pada Rampo pendeta Peribara Mangiri. Si taruh rombongan Bapak Piki Lamasi, Rampo yang pada Bapak pendeta Peribara Mangiri. Si taruh rombongan Yuda Lolai, Rampo yang pada Bapak pendeta Peribara Mangiri. Si taruh rombongan Yustin Tasa Malaysia. Rampo yang batu, tuan kabur agak badan dia tak pergi pada mangiri. Si taruh rombongan nama Anani Malaysia. Rampo yang batu agak badan dia tak pergi pada mangiri. Si taruh rombongan Ibrahim Ampulembang. Rombongan Ibrahim Ampulembang Palopo. Rampo yang batu agak badan dia tak pergi pada mangiri. Si taruh rombongan Najamis si Hobi. Rombongan Najamis si Hobi Marawali. Rampo yang batu agak badan dia tak pergi pada mangiri. Minta dengan tampilan yang berpuluh sekarang si taruh rombongan Bapak Guntur Wandula, Rampo yang bagus, Langkah Baika, Lentang Ganteng Bersama Sangat Tahun. Si taruh rombongan Yunus Sirutun Bantuan Jakarta, Rampo yang bagus, Langkah Pendeta Peribara Mangiri. Si taruh rombongan nama Hessi, rombongan nama Hensi, Pemala, Rampo yang bagus, Langkah Pendeta Peribara Mangiri. Mintu antara tangan rombongan secara dalam turun. Kalau semua semarang tepakan yang melawan dengan lebih dan betul apapun tentang bangku perang pemali cuma berinti ini seorang tepakan yang melawan dan tamadar ketangan tangan sesekali lagi termasuk tidak perminta terkadang nomor batang kalita tapi kalau ini menjaga tahun lalu katanya yang sering berrata dan kemudian masih berrata orang baru dari malapita orang yang berasal dari Halo guys. Oke guys, kita akhiri dulu sebentar ya.